أيها الإخوة علماء الكرد براين منên hêja û birûmet zana û alîmên Kurd, Xwedê xêra we binivîse û pîrozî û bereketa xwe li we bibarîne. Hûn banxwazên Xwedayê mezin û dilovan ên ku Xwedê Teala evargdar kirine da ku mirovan ber bi Xwedê ve bibin. Xwedê xêra we binivîse û înşellah ji me û ji we jî qebûl bike. Birayên minên zana, banxwaz û xwendevanên zanistên şerîetê ji birayên Kurd, silav û rehm û bereketa Xwedê li ser we be. Birayên hêja Xwedayê mezin û dilovan ev pile û payedaya we û qedrê we girtiye û li ser we kerem kiriye. Ev pileya ku Xwedê Teala bi saya rastî, dilsozî, hewldan û hewesa we ya ji bo ola Xwedê Teala di nava Kurdan de daye we. Ji ber vê yekê ez ji Xwedayê mezin û dilovan dixwazim ku înşellah kirinên qen ji me û ji we jî qebûl bike. Birayên min ew peyvendiya ku Xwedê Teala di navbera me û we û hemû misilmanên li rojhilat û rojavayê cîhanê de çêkiriye. Ev peyvendiya ku Rebbê me bi gotina xwe ya pîroz ava kiriye. Bêguman bawermend birayên hevin. Ev peyvendiya mezin e ku Pêxemberê Xwedê silavên Xwedê lê bin çavdêriya wê kiriye û sehaweyên xwe li ber çavên xwe perwerde kiriye. Heya ku şopa wê gihîştiye serdema me û înşellah heya roja qiyametê birano, tu tişt bandorê li ser vê peywendiyê nake. û tu partîtî, hizbiyatî, neteweperestî yan tevgerên Kobîr û Raman, zanyarî û arasteyên xwe ji rojhilat û rojava tînin. Birano, tiştek me xilas nake ji bilî ku înşellah gotina we yek be. Ev mezintirîn hêz e ku em di nav hemû birayên Kurd de bi dest dixin, ku hûn li ser yek dilî û di yek arasteyê de bin. Ku ew jî serxistina ola Xwedê Teala ye, dûr ji rûbirûbûnê siyasî ku di ser dema me de zêde bûne. û hemû xwediyên wan bi temamî xwedî berjewendî û hewesin. Lê hûn hezin ji Xwedê re be ku Xwedayê mezin û dilovan we wisa afandiye û li ser we kerem kiriye ku hûn tenê rizan Xwedayê mezin û dilovan dixwazin. û hûn dixwazin Xweda Subhanehu ve Teala ji xwe razî bikin. Ev taybetmendiyek e ku Xwedayê mezin û dilovan qedrê we pê girtiye û bi saya wê bandora ji we re di dilê hemû birayên we yên ji gelê Kurd de çêkiriye. Ev pileya ku Xwedayê Tebarek û Teala daye we, berî her tiştî bang li we dike ku hûn gotina xwe bikin yek. Ji bo tiştekî bibin yek rev gotina Kurdan li ser Xwedayê Subhanehu ve Teala kom bikin. û alîkariya dînê Xwedê bikin. Xwedayê Tebarek û Teala di vê serdemê û di van rojên dijwar de hûn evdar kirine ji bo ku hûn gelê Kurd rizgar bikin. Her wekî ku li ser hemû zanayên her gelekî ji gelên îslamî pêwîst e ku di vê serdema dijwar û zehmet de bi vî karî rabin. Serdemekê ku ji her alî ve bahoz bi ser me de tên û tenê destgirtina bi dîn, yekîtî, piştefaniya hev û hevkariyê me rizgar dike. Pêwîst e ku alim hemû bibin yek gotin û yek alî û bi yek zimanî biaxivin. Ku ew jî rêberîkirina ber bi Xwedaya aze we, cel û razîkirina wî ye di tiştên ku em dikin û naelîn de. Hûn pesin ji Xwedê re di vî astî de ne, Xwedayê Tebarek û Teala bi zanistiyê rûmet daye we. û ev yek li hemû welatên îslamî li ser we navdar e, ku di nav we de zanayên mezin û jêhatî hene, ku di nav we de yên dilsoz û rastgo hene, ku di nav we de banxwazên bi bandor hene ku mirovan ji tariyê derdixin ronahiyê. Yên ku bandora wan a zelal di nav gelê Kurd de, pesin ji Xwedê re, heye. Divê em vê yekê Xwedê neke ji dest nedin, ku alim di zêdetirî yek alî yan zêdetirî yek peywendiyê de bin. Belkû divê em li gorî gotina Pêxemberê Xwedê silavên Xwedê lê bin tev bigerin. Bawermend birayên hevin. û mînaka bawermendan wek laşekî ye, eger endamekî wî bêş e, hemû laş bi ta û bêxewiyê dikeve hewara wî. Eger hûn li ser yek gotinê bin, Xwedayê Tebarek û Teala me û we ji vê fitneya ku em tê de nerizgar dike. Ev fitne, bi îzna Xwedê, eger em di meyla xwe ya ji bo yekxistina gotinê, bi Xwedê re rastgo bin dê ne berdewam be û ne jî mayîn de be. û rizgarkirina Kurdan ji wan pîlanên ku li dijî wan tên hûnandin ji bo ku ji gudana Xwedayê Tebarek û Teala derkevin. û bikevin nav partîtî, eşîgerî, neteweperestî û îdeolojiyên ji rojhilat û rojava hanî. Ey birayên min,
ای هسکرین من، ای زاناین کورد، ای بانخوازین کورد. دوی هون گلکی هشیار بن و هم بگمان و بشک هلیوه یکینه. دوی امجد تشتین که لدجیمتین هناندن هشیار بن. مزنترین دستکفتا که دجمنین ما به دست دخنه وکو گوتنا ما جهب بلا بکن. نها جبو که هم بالا خواه بدن گلی خواه لسر یک گوتنی و یک دلی بن. گلی کرد هیجا و رونتدار که خدای مزن و دلوان گلک تایبتمندی و خسلتین که ندانه تو کسی دایوه. ام حتی نهاجی ام دینداری ونه ای براین کرد جبر ویه که کو صلاح الدین ایوبی خوده جی رازی به کریه. سرکفتن جبو سیدای مثلا الدین ایوبی نهات نویساندن حتی که خدای مزن و دلوانی هماوی دا. که بری شر لدجی دجمنان و شکاندنا هیزوان دست بی خستنا گوتنا مسلمانان بکه و دوی یکی ده بسرکت. جبر سرکفتنا ویا ده کنکرنا گوتارا مسلمانان ده وی کاری بسر بکه و بیت المقدس وگرینه. ام دوی دمه ده پیوستیا ما برخی صلاح الدین هیا. پیوستیا ما به وجاندنا وی رخی هیا. اول دناوه ده ای براین من عالم و بانخوازن کرد. و شلا پیوستیا ما به وی رحی لهمو جهان اسلامی هیا. ای برانو گلی و پیوستیا وی بوه هیا. پیوستیا که مزن. دوی هون نها انشالله بری خو بدن گلی خو و هون دوی واری ده کم نابن. از تو کسی به کیماسی تاوانبار ناکم. دوی هون لگلی خو بنرن. دوی بهیز ده کسین لاواس خودی در کبن و دولمند ده فقیران بنرن و دوی تواهیا گلی کرد به یک آلی و لحف بگره. دوی ام هر حزبیتی و هر اشی پرستیا که مجهه و دخطینه اجهولی راکن. او تشتک ما به هوا گره نده جبلی اولا خدای مزن و دلوان. او ام دجیانا خدا بسر ناکبن حتی که ام ببندین وی اولی نگرن حتی که ام بگیجن رازی بونا خدای مزن و دلوان. دوی واری ده براین ما عالم کرد ام براو هزکری و دوست و حتی خزمتکارن ونه. چه خزمت جبو گلی کرد پیوست به جبو مسوگر کرنا برجواندی راحتی و گیشتنا آرمانج و مبستن خواه. ده پاراستنا اول و شریعت خو و راحتی خو ده لدنیای انشالله ام همو دوی واری ده خزمتکارن. جه عالم شامه همو عالم ولات شامه از سلاوین واندگی نموه. از پشتوانی هسکرن و هیزوان ده اولا خدای مزن و دلوان ده دگی نموه. ده پشتگیری او ده جبو تشتی که هون تیدنه حتی که ایشالا فتنه جسر مرابه و کار و بار وگرن سر ریا خویا راست. دوری هر جوره جره در کتنا جه اولا خدای عزه و جلا آنجه هر تشتی که جروجلات و روجاواتی. و ام همو ایشالا ببین یک دل یک گوتن و یک دست. ده چسباندن اولا خدای عزه و جل دناو گل و برا و هسکرین خوین کرد و یندنده. خدای و خلات بکه دووانیا خول سر و ببارینه. و از جه خدای دخوازم که هر تمه لسر هسکرین اطاعت و راضی بونا خواب جوینه و سلام و رحمه خدای لسر و به. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.